Piştî navbereke Kurd dîsa em bi hevrane bi mîvanê xwe re em ê mijara Rojava berdewam bikin. Di beşa yekemîn de em li ser sedemên ku çima ev helkeftin, ev peyman ne pêk nehat û li ser kêmanî wê sekin, niha jî bandora vê peymanê li ser Rojava çi ye û wê li ku astê bisekin yan jî wê bisekinin nesekinin em ê li ser wê dîsa berdewam bikin. Ji mamoste Minîr ez dixwazim wê bipirsim. Mamoste niha tevî hemû dorpêç û ambargoyê 15 sala Rojava aboriya xwe li ser piya hişt û em dikarin bêjin aboriyeke komin ava kir gel û dahatên gel têra wan kir û her wisal ev dahata petrolê û gumrikê û gelek çavkaniyên aboriyê hebûn. Niha em dibînin ku destwerdanek di vî warî de jî heye. Niha ev di çi astê de mesela perê avê tê standin, nayê standin. Bac tê standin, nayê standin. Mesela vergiya xaniya, baca xaniya, baca erda ev di çi astê de yani li ser viyan tu xebat hatî kirin di peymanê de ev tiştana hene yan tune ne? Berê mamoste. Yani veya mesela bakın vak dîmeneke, vak dîmen vak genime gelê me ana hêdî tê şewtandin hîn henek genim heye hîn agir negeştiye rewş li wir normal dimeşe yani henek sazî dixebitin aliyê avê de bêj aliyê belediyê de şaredariya de bê tê xebitandin lê henek tî jî hêdî tê şewtandin hêdî tê şewtandin tu nedibin û veya bandora xwe li civakê dike malbata dike li karmenda dike li hêviyê gel dike ka pêşa rojayî wê bi çi rengî bê ji ber ku tiştê heya ana ketinê dest wan ya wan destwerdan tê kiriye destê xwe jî şitî çima ji aliyê ez bêjim Deriyê Sînor ji aliyê Gumrikê ji aliyê petrolê neftê ev rêjeya tê gotin dî ji rêyê ev sosyal medya dibêje di pratîk de tiştek ji gel re nayê gotin ne em dibêjin wek rewşenbîr ji ber ku em jî dizanin em jî paşguhin û ne rêvebêj ji gel yani ji dest pê dehê cara em çûn Şamê em dihatin me wek rewşenbîr digot yani hefal yani millet pirsa dike em tişt binivîsînin çi heye kesê wan her yek deh rojnamevan li dû wanin her çima em tişt nî dizanin tamam hefal tamam em jî bûyê baweriyê carden bûyê baweriyê didin lê vegereke di rih de di şêwaz de tê xwestin ji ber ku wek em vê peymanê dibînin agirbest herêm jî û dalê navdekê wek agirbest tên ew dixwazin ev desthilatdarê tu pîvanê nadin prensîbên mava û demokrasiyê û bi vî rengî na ew dixwazin vê desthilatdarê wek desthilatdareke herdemî ji Sûriye re bibînin çawa me berê digotin rejîma Esed ajanê İsraîlê û Henry Kissinger di pirtûka xwe dê Sûriye û İsraîl û Ereb çi gotiye çawa colan hatî firotin me jî Ereb qebûl nedikir gelek kesê Kurd nas nedikirin ew pirtûk ji ber ku pirtûk lê qedexe bûn ana dibêjin ev mijara em tenê dibêjin yani em Kurd û bêtir rêveberiya xweser û bêtir kesê serkêşê rêveberiya xweser dibêjin hikûmeta demkîya veguhêz lê wek te got hêzên navnetewî kesên ciyê biryarê dixwazin wan biçebisînin sedî sed bikin ge ev kesên desthilatdar bin di Sûriyeyê li demê demdirê ji ber ku di van vê hişmendiya rojhilata navîn de vî gelê ê bêtir dûrî ya xwe ketiye yani ev prinsîbên wek heviyê û demokrasiyê wan nikarin van welata birêve bibin kesekî diktator dixwazin kesekî zordar dixwazin sitemkar bin biryarê wan û gel hundir dibiçewîsîne tiştekî biçûk bi digel ji bo bes gel nemire ji bo vê yekê tiştê di nav destê bedmayî heya ana em dibînin wek lawekî di nav destê bavê xwe de hêdî can ji dest dide em dibînin hêdî timire yani berekî din berova jî wan nebêje hêdî destkeftiyê me ji dest me derin û em car dikarin wek mamoste got
هین پەیمان بداوی نەبوویە وان بدەهێ پەیمانە بن پێکردن و کەسێن بێ وجدانن بێ سۆزن بێ پەیمانن ئەم دەبێژن یا بۆ گەڤا ئەم دەبینن ئەف تشت نەل گۆر گەلێ مە دەبێ ڕاست بکەن وەک عەرەب دەبێ بسلمان دەبێژن کەفارا وێ بدەن کەفارا سووندا خۆ بدەن و vەگەرن سەرا ڕاست بکەن جاردێ ji ber got hêftiyê me hîn ew vîn heyê hîn çekê şervanê me di destê wan de yê gava em entegre bibin ciwalê leşkerî de mamoste em çekê giran erebeyên giran yani çekên giran yê koalisyona navnetewî hela şîfreyê wan nikarin bidin me em nikarin tişkî wan bikin ew xwe wê ji me bistînin çekê kesatî tenê ferdî tişkî nikare bike gava CV'yên te duan ribûyî yek ji aliyê istixbaratî de emnî de her tiştê te hatî çêkirin sîstema te hêdî ji aliyê wan de hatî nexskirin ji bo vê yekê heyekşan astê têkare car vê vînê bide van şervana wan car de ser piya bisekînîne û gelek pijê wan bê gava ev keftî hêdî herin û ev peyman bige encama xwe dî car tişkî bikin ta rojava hat şkerandin di peymana Parîs de yani em re eşkere ji delal bikim me berê ji millet gotî بله peymana pişta rojava şkerand peymana Parîs Lozana di dabû berû em hûrbîniyê wê naz dikin çawa çê bû desê û çawa Şêx Meqsûd û çawa Qulupî û çawa Mehatin Firûtî û xaka Sûrî hat dabeşkirin di navbera Tirkiyeyê û İsraîlê ji bo vê yekê hîn lawê me nav destê me de yê hîn can em karibin car dê bi dilsoziyeke mezin lê bi mêranî bi wêrekî em bêjin em li vir rast bûn em li vir şaş bûn em ê çawa şaşa rast bikin em ê çawa başiyê xwe mezin bikin bi vî rengî em ê karibin sed saleke nû ji gelê xwe re roja wî diyar bikin bêge em podin ji bo vê yekê sazî henek hene lê hêdî bi rastî bêro saziyên werdan tê çêbûyî û entegre tê çêbûnê me dît ji aliyê petrolê de millet li şara awayê êdî krîza dil dikişînin millet êdin nemazanî wê çawa bizanebûn bizanî destê gel digirin dixwazin erteka wan jî li hemberî rêveberiya xweser ya mayî der vêyekê gelê me rêzgirtinek bine gelê mamoste gelê me ev çarda sat mamoste biborîne Suat dixwaze tiştekî pirse li ser vê mijarê يعني او تشاو يعني بعصا هناك ام بجم كيماسين ريفبريا خو سر غوت يعني ون روشنبير ون اوكي هي يعني برنامج كارك وداي بيشيا خوشبونا في روشه كبرايا گشتي و پارو بكن هم لسوريا هم رايا گشتي جهاني دوست و حوالبند كرده هبون حتى انا هبون را هفكاريت كرن جبونا من برنامج برنامج وجي قالوا هي عجبه يا وين شد فكرن بيشاروجي برنامج ما قريداي فكرن ور انا وك روشنبير وك سازير روشنبيرا دبانيل دي ام دبيجن د جوینê xwe de di kongrê xwe de di beşdarbûnê xwe dwarê çapemeniyê ragandinê de em ne wek siyasetmedar ne wek lêkolîner nêzik dibe lê wek rastvî gelê em dibe ji me tê xwestin em rastiyê bêjin em li zingir xin û bes tê hêz destê me tune yê dengê çeka bilintir wî dengê me ji bo vê yekê ana tiştê em dibêjin gelê me bi rengê ew dixwaze bi keseke taybetmendiyeke ew dixwaze ya jê dera wê ji dîroka xwe û ji nasnameya xwe û ji dîroknasê xwe û ji kesê xwe yê nasnameya wî bi rengekî xwerû zelal dîşan dide gibuwan destnameyakî siyasetê nebe û vê coğrafiyê nema bibîne wek Rojavayê Kurdistan wek Bakurê Sûriye ya wek ana ew dibêjin parêzgeha Hesekê em wek ew dibêjin Sûriye Kurd ne wek Kurdê Sûrî û ev wek têgeh veya je're em bêjin em ê van sînora bifecirînin lê em Kurdê li Sûrîne em ne Kurdê Sûrîne jî ew sîstema Şamê ya ana dibêje Sûriye Kurd nabêjin Erebê Sûrî afwan dibên Erebê Sûrî nabêjin Sûriye Ereb yanî netewa xwe destpêkê didin pêş pişre wek herêm wek coğrafî didin pêş lê Kurda destpêkê herêmê nasnameya herêmê didin pêş û nasnameya Kurd weke
پیوک دبی وک چه پیو گریدایی دکن چما جبرگو ناسنامه که نن وقتی دیتن جبو وی که تی خواستن ام دبیجون ام بجار دی گرک هزار و شنبیر به هزار سیاست مدار به هزار چکدار ری وک سی برای جبو مالبات که کار بکن به وصایت به باوک سالاری yani em xwe bibînin siyasetmedara ew çi bêjin em bêjin amîn û çekdar çi peymana bû em bikin em bêjin na ev nayê xwestin tê xwestin li zengil xin em bêjin kesatiya vî gelî nasname gelî vî gelî wek dîrok binav dike wek zanî binav dikin wek rastiyên dîrokî lê ser erd û bin erd binav dikin em wan di destûrê Sûriye di nekin yek di bernameyên perwerdeyê di nekin yek Satiya xwe wenda dikin. Kemalizm û car di rola xwe bilîze. İslama Wilayetül Fekih ya İranê wê car dibilîze û ev behsa nûjen û İslama tundire wê car di rola xwe bilîze ew ê kesê me dûrî kesatiya xwe bikeve ew ê nemakaribê ji niv dê car dê xwe vejîne. Hîn şoreşa me ji dest neçûyê me got em a bîstûne hane em a serkeftinê ne a serkeftinê bi gavat tu xwe nûke باورية قطر بكسي حالات تنكر عمليات تنكر وكساتي تنكر باورية ام بير فيد بنجم تمي سياستي بكن دا بكن ام نجد في جاني لي او باورية سياسة مداري مدن نجات پرست ام نادن ام حيا يعني ازاروكي خوام شير مدايا اموان بفري نخر ام خود شافرشي برنادن ما ناني خو خصي توركي غريبه وام بمنت دخن ما بترول اخو خصي دستيوان واو جمره نرخي وددن وقيدن جكاري خد مينه ايدن كريز قال جبو في كيتي خصن وكرو شمبير تم في راستي بيجي رئيس قرتني جفي كدير جبادار اربليزي لي سياسه مدار غرك لو خوفغرن ريفبرين خوفك وهي تشوندانه ويها اوان ده بيمان قلوباندن ام جبور راستيا قالي خويا وراستيا ودسكفتيه وي ام حيا ام فان دسكفتيا دي دستوري دي نكل يك ام نقطه داوي امزيا بيسونه يناير ام حيا دي صار 3 صار فقو حيا خلاص به حيا ام ببين اف دسكفتي دي دستوري دي شبسي بون يك جهات تماما بيماري خويا امزي بكن لي وقت ما مستجيجو تماما امزي بكن وسبيان بوشمان ببن ام انا دبيجن تبري پوشمان بویه و تجدس بردای آنات پوشمان ببید نما کار تشکیل دست بگیره. بله مامسته. از خواستم وگرم سر سوات نها امبری زمان قاسی مهک بری به مازوم افدیرا هفدیتن کرو لسرویجی گلک روزنامه‌وان دن بویره هف پیوین کرن. نیری نوی ویرنگیه. دبیجه کو نها هر چقاس روزنامه‌وان ترکیه دبیجن تکچونک چیه پچوک بیه روجاوا دروی و آخفتنه ما اینها مامسته منیجی آنی زمان دبیجه روجاوا تک نه چیه دبیجه لگور 15 سال بری روجاوا نهان گلک پیش هاتیه گلو مروف اوسایج دکاره بفکر yani مروف دکاره بیجه نه elbette ki o rastiye ki yani gora 15 salatı befekri deskefti kanat destek kurdan beri doz 15 sala beri 15 sala em bejin dema rejimi beriya em bejin goya navan ino da şoraşa Suriye beriya ku despe bike tu gora şart u mercin ve çağı mezde bike rasta yani bejin beriya her tişti evke yani İroho Kürt'ten ve deri da asla navnetevi de hevditina dikin. Kürt'in ku embejin tünebun ku kesi belki dünya belki gelek kesa embejin başvur zanı belki Türkiye zanı bu rojalat zanı bu ama hajber ku nüfusa Kürt'in rojava jber kim bu belki ku nizam bunji. Hene lur hene Kürt hene tünene tujman aliyeva mezhep ki elbette ki peşketinin gelekim mazın hene yani embejin beriya her tişti evke var hasle az duhazım via bejim yani mesela ne haberden da mego yani anaha embejin hükümete demki ev rekeftina bakası ku embejin sahay برز منرجي دبيجة أو ركفتنا كي هي أما ها أو ركفتن أكناينه
بجينا بيك ناينه يعني اوري كفتواتي كو بيك بي ام بجن لغورا شرط ومرجن بريجي ومرد كاربيجي جبنا كان سال بريجي اوري كفتواتي كو بيك بي دسكفتين كردا مرد كاربيجي مسوغرد بن يعني بتايبتي مساله اوكي مساله اوكي مثلا هزن چکتاریه مثلا آسایش نفخویه مثلا اوکه مثلا جنایه مثلا پرورده مثلا که جنفته اوی پای بگیرن تجوان عالیه و میزب که البته aslında da asla اوکه da مردکاره برنرخینه هر چقاس ناوی و ام بجن د پیمانه دا یا جی د مکزاگونه دا وکی ربری خواسر نه پناسای کرنجی وقتی که وان دسکپتیا دست دا بمینن تذكاري بيجي ولا اوكي هر ناوي تشد ببرا دا استا خواسري دا استا ستاتو اك سياسي دا كنت خوي مافي كو غير او تشتين كنت ركبتني دا هاتنه بجيكرن كنت دست دا بمينن لأنها امزانن بتايبتيش بدستن تركي ام بيجن حكومتا بردفكي دخوازوي ركبتني اوكبكه بوش بكه نه gelek desverdan heyet. اري انا هذا desverdan mesela minak buhay genim hükümeta demki diyardaki. Unha geli rojava her roj xopêşandanan nişan dedi ku dibe te buhay ve xistiye da xistiye. Minak buhay petrolü لگور حکومت ناوندی او دیار دکه و از باور دکم گلک تشتی دنجی دیار دکه دماغ اف چه به اف مجارا او کیجی دیکه و علیه کی پاش یعنی ایدی ریوبریا خسر لکدمین یعنی هر تشتی که ناوندی دیار بکه حکومت ناوندی دیار بکه کا وی چاقی وی يعني بآمن نها دشرت مرجن نها بتايبتيجي او ترامب وتوم بارك تشتي كنت خوازن روجلات نافين انا هابيك بينن يعني اف بوليتيكا اوكينينه بوليتيكا كواليسيوني يجي عم هيز النام نتيفي اتفانينه انا حتى امريكا جنينه بآمن شخصي وانه يعني ام بيجن لغاز دي خوازن نظام بكن باجار كي نظام توريزم بدست زاواي خون نظام تكتشبك يعني تشتي كو ترامب وتوم بارك انا هدكن مر نكاره بيجي ولا بوليتيكا امريكا ياجي اوكي بوليتيكا ناتو مر نكاره وصابشه يعني كتل كرنين وان مزدكي كرنين وان الغاز مزدكي دا خوازي وان الارناوت كي مزدكي تو ايوان كو انا ام بيجن لهرمز كندا هرمز خوازن بكن توان تشت تدي بهاف اف سياسه بوليتيكا كو انا ترامب وتوم برق بتايبتيجي للروجافا لسوريا دماشين ما نكاره بجا اف بوليتيكا حتى بفي هواي هراي نا بوليتيكا ديار زلال هي اف بوليتيكا تشيه ترامب ونونري وي توم برق في كيد بيجن دبيجن كو ام حكومت ناوندي دخوازن لا ممكنه لا راست تخوازن ام دسلاتي خود تخوازن راست تخوازن ام ناخوازن بفدراسيون بخسری بوارا مجور ام دخوازه محتاب لیکی خورد دخوازه برا دیکتاتور گره وقتی که توم برا قصد بجه روزنامه‌گری کرد هر حال دیسا لازمه که پرسک جیب که باو ما تچماش پنج دولتا پکتی تچما یک دولت نینی تشما یک دولت نینی کت یک دولت بونی سر ولات رجالات ناوین فرست کی به تایبتیجی 6 میلیون کردات دبیجی هرم بفن اوک بفن دوفکا نظام دولت عراق و سوریه و ایرانی و نظام بچه یعنی لازمه مر وی پرسی بکه کسی حتی نه وی پرسی جکری از نبود یعنی وی پرسی ام بکوجی برسوا وی تونه البرمه تيجي الهمبري وتكوشين بكي تيجي الهمبري راك گشتي یک چکی هشمندی کی جواکی دا چکی يعني كنت تبيجي والله اوسط غازه وتقاف باج و باف جنابه سياسه بوليتيكا في هواي ناي مشاندن سياسه بوليتيكا كسي همبري تشبيجه تشبكه تيجي الهمبري اختي خوي ارغومان بخوي داخواز بي خوي نگي خوب دي عرض يعني اوجي هزته ديار بك وكرد يعني او نبن يعني احنا كي روشا روجافا اري انا بيديشن او دسكفتين كوفيد 12 سال داتنا كرنو انا هاي اريش كل سرن هنا كي ما تتخنوا ما ترسيا لي كرد 7 سال برينين يعني تشتكوا هي كرد انا اصلا نام نتويدا درايا گشتي نام نتويدا تيناس كرن وكي 7 سال برينين هر چار پرچا دا كرد تيناس كرن تين قبول كرن اصلا سياسه جهان دا اصلا دبلوماسي دا پر هندك بيجي يعني هر قسم تر نبینن بس نبینن جی کرد تشتکی دکن اما ها تشتکو دکن دیاره کو تر ناکه
تشتی کو دکن دیاره تیر ناکه لازمه جبونا وی هوای هنکی کار بین کرن جبونا وی تشتی ام بجن هنکی سازی بین آوا کرن هنکی آمورن هنکی مدرنتر هنکی آمور و لو تفگره که کو هم بهتر انجام بگیره بدی کرن یعنی لازمه دوردا چه ام بجن سیاست جهانی نظام ما امریکا آکی سوریه نظام آکی تی گوارتن لازمه کرچی حتی انا بتایبتش سیاست خویا دروا اد آواری دیپلماسی دا جاره کدن رونن و میزه بکن دو کرده که ماسی ایوان هست کرده چکتی ایوان هست کرده شاشی ایوان هست جویالی و حوجب که روشن بیره خو سازین خوی زانستی و جگله که جیندن او بکن شاورمندی بستینن او بکن جوان بوان را نوا او که دابن نوا تکیلیه دابن یعنی کماسی کو آنها هنه شاشی کو آنها هنه یا جی دستکفتین کو آنها هنه بیش دستکفتین کو آنها هنه مرو چوا دکاره هین اکتر بکه هین وان دستکفتیا هین مستر بکه هین بلنتر بکه یعنی لازمه که تدوی حالی دا تبخبتی یعنی او کردین ست سال برین نینن یعنی ما قاعد نجی قوم ایرو دروجه جمزانن یعنی قامش لو دیسا جبنا مثلا الکتریک و نظام مثلا پترول دیسا گل پیه یعنی ریوبری او چه دبن برابن یعنی مد برنامه خوی بری دا جگو گلی کردی گلی ست سال برین نه مرو جهر هواج دا مرو کاره بیجه کل پیشیا سیاست خویه گاوه که دگاوال پیشیا سیاست خویه لهر چهار پرچه بوی هوای که ماسی و شاشیا کو ام بجن یاجی نبسیا کو سیاست ده گل وی گل کی جارد وی 20 سال داوین ند وی 5 سال داوین ده ام دبینه کو گل وی نبسیا حزب او بخود تمام دکه و اوتکه دستکفتیان هین مستر دکه دیساجی او که او پتانسیل جواکا کرده گلی کرده 6 میلیون گلی کرد هست یعنی و جهر دم بیتر خواه هشمندیه نتوینه یعنی جبروی هوای او تشتکو هی او تشتكو هي البته كي او بيكرن او دسكفتين كو هاتنا كرن قال لي خدي داري حتى دوي لي خدي داري ليه سياسه مدار او تشبكن روشنبير او تشبكن تشابمانيه كرت او تشبك لازمه هنا كيجي افانا بخوب خو اوكن وان سازیان وان تفگره خود بکن خود بر چهوارا بکن و دکور دا دکارن چه هین بهتر بکن وی بکن وی نقاش بکن بامن بله ما مستمنیر نها دما شهر دا مدید کو هفگرتنک نتوی د آستا هری بلندا پیکات جبو روژاوا هما بیجه کرد نما کو لسر روی عرده را نبو سر پیا و پشکریا خوش بوی روژاوان نشان ندا دوی دمه دا میناک مدید کو لباشر کردستان جی سروک برزانی راست راست بشاره را هف پیوین کرن و وسا فشار لسر وی چه کرن هر وسا لباکوری کردستان جی حمود دزگه و پارتی منا لهمبر وان کرنان هم خو پیشاندان نشاندان هم جی رخنه کرن هر وسا به حکومت ترکیه راجی هفدیتن کرن و داخواز د مجلس د آستا هری بلندا آنین زمان لی تشتك هيكو ام دروجين تنگ دا وی یکی دکن یعنی لهمبر قتلیاما ام بیجن لهمبر قتلیاما حلب چی لهمبر حلب دروجين تنگ دا ویانتی زمان نهاجی تنگاسیک هی لی بدنگیک جی هی تو ویان چوا دنرخینی یعنی حوجه باور دکم اف بدنگی بیش کاستن یعنی تایبت مثلا لباکوری کردستان از باور ناکم دو مهی داویدا لسر روجاوا یا جی لسر واکرنین حکومتا دمکی داخویانی که هبه یعنی پر دا آسته که کم دا herkes به حال خدا کتیه هر وسا لباشوری کردستان جی همان تشتیه او نل هف کرنا لسر حکومتی آوا کرنا پارلمنتوی او پسکریکانه هنه تکلیه وانین به بغدای را وکه مروف دکاره بیجه که روجاوا حتی جبیر کرن گلو داخواز جوه جروجاوا چیه جبو همو پارچه کردستان هر وسا جبو دیاسپورایی یعنی وقتی نشاندان دوسیا یا گلی کرد یا هر چهار پرچه کردستانی به هفر گریدایی یعنی از نابیجم اف بیدنگی لی از دترسم
پجراندن به اف 100 سال جی ایدن بوی سیستم یا دولت ناوندی هیزا لشکری چوساندن دور خستنا گلی کرد جمافی وی دستوی چل باشور کردستانی به چل روجاوای کردستانی به چل او کسیتیا برخودیر یا شروان یا قهرمان یا بیروور باکور کردستانی به پشتی 7 اکتبر او چالاکیه تروری یا حماس دار خست لهمبری اسرائیل و گلی سیویل و کسی اسرائیلی هات خستن د کسین بریار ناونتوی و لیکولینری سیاست دام مزری پیشره انه اف دار او چک جدر في دولتي هجراندن وفيا السراده كي هدي ماشي بو فيا كي نبث اي حماسي ونا اي حزب الله وحشد شعبي وحوسي يبجي ويبجي وقصدي وهبجي ويجاستار وبقشتي يعني دوی روجلات ناویم گشتی ده چکیج دروی سیستما ناوندی یا دولتی اف استراتیجیا ما مستسوهات گوت استراتیجیکی اف بری اول برایت گوت گو ام کارن تکریا به دولت ارچکن به تفگرین رزگاریان طویل ام تکریا چه ناکن ور بوان رمشیا اف 400 سال 300 سال 200 سال 100 سال دو خوازم به في سیستمی جی چیپ انت دی تصور دانا انا جبو پرزگریکا ایران شر ایران چاوا هشت ترامپ نرینا خو بگهره خواست خواست کساتیا کرد رجی بکد داوید تونبارا گوت گو آگاهی چاو دانج ترامپ يعني اجرك بخولي بو خستن او تي خويا كرن قال ما اف كساتي اف دسكفتي بهذا خوي لشكري داني هولي افريز قرتنا جيجالي كرد كساتيا برخوديريا كرد تشد اوروبا دبي تشد روجلاتا نافين دبي تشد هر شات برچه كردستاني بي بافينا ازات يا كسي دخوازي يعني ازات يعني انا بيجم بتشيك تيكرن قاوا بخوازي تبي تشيك بكن اف سيستما تونبارك افي تونبارك انسانكي بازرگانه بيتر برجونديين وي بازرگاني يب اردوغان ري واتيري او جير دبن استراتيجية تايبت بدان استندنا بگل كردري چل روجاوای کردستان به چل باشوری کردستان به گاوات بیجی برا پیشمرگه ایدن انتگره ببندنا او قرارات بیجی جبو وی که تی خواستن ام به هشمندیه نزیک ببن یا کساتیا ما دامزراند و سر پیا هشت و ما بقادا نافنتوی و بملتی جهان دان اسکرین اف کساتیا ما برخودیر بو اف هشمندیه ما آزاد بو اف چکی دستی مدبو دناوی انتگریه دناوی جایا پروسیه بچرنگی اف چکش دستی مبید خستن بیگ گوهرتن آگونین دستور ترکیه بیگ وکیلو اردوغان دیویجی باش افت گاوی چاوت انت انا تتبريا زاغوني تپیشکش نکی نبرلمانو ونفسي زاني چی دبي او عيني سوريا جدي ما في ما دستورا بنگيه اري نبي چه پیمان چه رزگرتن جوی خسریه بدف چته گوتن ما في ملتا به بلگیا و به پیمان ناولتوی ایگاوا اري دکن او تی پاراستن ما وندا کر اف 100 سال نعمل كارن جارك دم بون دابكن جبو في كيتي خستن راست ام سياستي بكن راست ام تفلي ناف ببند قافا اوجي وي قبول كرني بدن كساتيا ما تايبت منديا ما وما ببجرين وقت شوات ما في تد ريز قرتني جير قمتي ما في مكساتيا ما ريز قرتني جير ليه او هي زعما دس مدر كفي هدي وي بولاوان وقت تسونامي بسر مدوري ام حياه بلكي سی چل سال دین جارد ام رابن و جارد رزدارك فيلسوفك دنام مدراب ام بيجن يلا ام اجوي تجربه و ازمون اجي ايدن سودي ور بگرن نما يعني ديروك نما درفتي دي تجار شاشتي خوي بري دوباره بك ام انا حيا انا هين سر پي خونه هين هزامي لگرتيه هين پیمان بداوي نبويه وك مگوت هين دمكيه او تخوازن في پیمانه بکن اری و شرع وک سروک کی دم دریج سوریا بکن اری کرن ام بیجن ام ناپجرینن وگرن خالا مال سر يعني پیمانه بیسو نه تیرمه تفلی شاشتی وی هری مزن تفلی گملت ناپجرینه برا مستمم بویرنگی جی بکرن و پیک وره و دستور دی پی
Divê qonaqê de divê demê de ba. Lê wê bibe nebe bi rastî nave. Çima? Wan tiştê tê kirin duwarê kesatiya me di nayê peciran kesatiya me bi jina azad me xwe nas kirin. Şoreşa Rojavayê Kurdistan şoreşa jinê bû. Destgî jinê bû. Şerê jinê, hişmendiya jinê. Gavat jin li cim me tenê li cim Kurda ola Kurdkevin ew tenê nîv yê civakê. Ora zerdeştî jin û mêr wek hevin. û dev hişmendiya me rêxistina rêveberiya Xweser jî ev bû. Tevgera rizgarên tevî Gînezîk dibe. Li civaka wan de jin ne civakê ye. Jin naqis dehê dibin civakê de. Firot bin erd kirin em berê zanin Qur'anê hey we jinê xwe bin erd dikirin. Dixwazin bi eynî wê hişmendiyê nêzîkî jina me azad jî bibin. Em van destkeftî, em vê hişmendiyê, em vê mêrxasiyê wenda bikin bera bi sedayê me wek İsmet İnönü çin û wek Heqan Fîdan çê bibin. Bir reng bi deng dibe ez Kurdim lê rihê wî, neteva wî, kesatiya wî, rastiya wî insanekî sexte ye. Ew Kurdekî wat dixwazin. Em karin vê kesatiyê bipecirin vê ebayê em vî milletî kin sed saleke din ya em ê car dibêjin em ji van ittifaqiyar digirin lê wek di asta xwe herî jêr dig pêk werin û di makeza zagonê di pêk werin û bi garantiya navnetewî ev peymana çêbûyî a dawî çêbûyê Fransa tê gotin ew ê hewl bide bibe garantor. Hewl bide. Ne gotî ez garantor. Destpêkê de ji ne gotiye Amerika ne gotiye garantorim. Ne gotiye. Tom Barak ne wek aliyekî bê alî nêzik dibe. Wek aliyekî yani Rami Abdurrahman dibêje musteşarê şere dibe musteşarê şere yani şêwermendê şere Tom Barak. Şêwer wek şêwermendekî cumî kar dike. Ev hêz ev wek Amerika ev dibêje. Em naz dikin wek Alan Dono dibêje ev pergala fewda ap tê kirin serkêşiya wê Amerika dike kesatiyeke wek Trump dike. Em baş naz dikin. Ew dixwazin xwe bike mînak. Ev kes insan bi exlaqê xwe bi dan û senda xwe bi xizmeta xwe ji mirovatiyê dibe mînak. Ne tişqê û tu mirova bikujê û tu mafê gelatê tu nebike û tu wan ji erdê wan rabû tu bêjî ez ê şaristaniya Eyranê biroxînim. Rejîma Eyranê rejîmeke faşîst lê şaristaniya wî şaristina ev çê hişmendiyê? Çavan kesan nabêta cîhanê bikin wê çawa bibin mînak. Çawa aşîtiyê dixwaze û ev hişmendî serî wî ye. Colani aynı ev hişmendiye. Erdoğan aynı ev û Tom Barak aynı hişmendiye. Em ê van tişta bipecirînin ev kesatiya me ye. Ez bawerim gelê me Kurd li Rojavayê Kurdistanê kesatiya me rewşenbîr em bi vîneke û fikreke azad hatine me rastî nas kiriye em ne maş ser rêya rastiyê xwar diçin. Kî bixwaze mana bi çi entegre me ji ser rêya me rast bive şiyarin wek rewşenbîr em naçin. Tê xwestin siyasetmedarê me jî û abê tir hêzê kerî çekê xwe em nav dewletê bibin çi li Tirkiye çi li Eyranê çi li Sûriyeyê çi heta li Kurdistanê lê kesatî vî gelî bê naskirin û erstina vî gelî ji xweser be. Em ne mawê baweriyê didin. Belê. Belê mamoste. Suat nihaz dixwazim vê bipirsim. Erê paşveçûyînek heye xuyayê. Gavşûnda avêtinek heye. Rêveberiya Xweser jî û bêdengiyek jî heye di aliyê koalisyon û hevalbendên Kurdan da. Rêveberiya Xweser jî bêdeng e. Yani wek mamoste Munîr dibêje erê dîtinên Başûr û Ewropa falan. Yani piçekî ew wisa livik tevgerek çêbû lê dîsa di mesela di têkiliyê di navbera Xweseriya Rojava û Şamê da ew têkiliyana da nezelaliyek heye. Mesela bi ku ve diçim mafê hikûmeta navendî gelo çi xas heye? Mesela dikare çi bike heta çi astê bike? Yani wek mamoste Munîr di destpêkê de jî got alîgirkî nîşan dide alîgir dibe walî bixwe. Yani jî em bêj di gumrukê da memurekî karmendekî datîne wê derê ew dest dide ser wê hemû desthilatiya wê derê û dibû rêveberê wê derê. Di vir da nezelaliyek heye.
Yani bu gumana te de peşeroje da ve çibo yani mesela disalık peşiya meda 2 salık peşiya meda tu çi de fikir yani ve rojava çibo yani ev politika ku Tom Barak û Trump dixwazin rojhilata navîn gavadin te wê pirsê kir ew tişt rojhilata navîn û van dewletê ku aniha Kurd lê dijîn bi taybetî ji her çar welatên ku Kurd lê dijîn ez wisa bêjim ya ji Kurdistanê dagir kirine her çar welata ez bêjim ew tiştên ew polîtikaya ku ew dixwazin nemumkune yani ku te hêja te hevan her çar welata te bikî welatên navendî ji xwe hetaniya navendî bûn her wesa Suriye ji karî vê pirsa me qebûl bikî yani Suriye bimîne mesela Suriye heya 2 sala ve ev hikûmet bimîne li ser piya ez nebawerim ev hikûmet bimîne yani bingeha vê hikûmetê ew ka wê tune yani ama aniha ez nizanim yani Brez Munîr hîn çêtir zane yani ez bixwe em xwazî derfet imkan hebûne me li wê derecê anketekî çê bikirine me rapirsînek jî li wir çê bikirine yani bi qasî ku em ji ra giştî û em texmîn dikin em bêjin Sunniyên Sunniyên Sûriyê yani Alevî ji xwe mumkin ne piştgirî bidin, Dorzî ne mumkin e piştgirî bidin, Kurd ne mumkin e piştgirî bidin vê hikûmetê yani bi vê hişmendiya wan û bi van polîtika wan û ku em bêjin hêja dikin hêja bi hiş û mêjiyê xwe bi liv û tevgera xwe hêja wekî çik bijin serdema navîn ku dijîn ne mumkin e ku em bêjin bi taybetî jî Dorzî û Kurd û Alewî û em bêjin Îsawiyên ku wê derê bijîn piştgirî bidin vê derê watî ku tenê li viya mêze dikî mumkin nîne bi vê polîtika xwe bi vê hişmendiya xuya serdema navîn ku dikaribin Sûriyê bimeşîn yani ku bimeşînin jî wekî Esad bimeşîn yani ku gel Esad ji Esad razî bûna yani Esadekî bir yekê din ew ê qebûl neke ev vî gelê yani ne Kurd ew ê qebûl bikin ne Dorzî qebûl bikin ne Alewî qebûl bikin û ne jî sekülerên Sunnî ew ê qebûl bikin yani em bêjin Sunnî ku ew hene li Sûriye hene evana ne hemû ku piştgirî didin şara û mesela yani aniha mesela tam jî ji bûna vê hewayê a rast ba min roleke mezin dikeve ser milê çapemeniya Kurd yani tu kes rewşa hêja baş nayne rojevê ew komên grûpên cihadîst yani ewana mesela hinekî mijar tên ew kirinê hinekî mijarê taydê ku dibên hêja em bêjin kadroyên PKK rojavayî bira derên got heta got dibêjin ku Tom Barak ji مظلوم عبدي خواستي فانا درين يعني تبع سفيات كي او اوزبك او تاجيك او اوزبك او تاجيك او اويغور او تشيتشن يعني كش فيارا نابجه يعني كش شرع رجنا بجه يعني افانا كينه يعني تي حمولاتي بديوان تي حمولاتي بديوان تي لو اليه دجي کسی که امروز 100 سال لسوریه دیجی نظام دم اسد که اموالاتی نداید تیپ خوبه بپسنی تیجی ولی کردی که حتی آنها ناسنما ویت نبود من اموالاتی دایی که تیپ خوبی بپسنین لکالت ایکو جس 5 سال 10 سال هاتی سوریه و کتا علاقه وی بسوریه تنه نب چند سوریه نب زمان سوریه را تا علاقه وی که بسوریه را تنه هاتی و داری توی و تو چک دستی و دای یعنی وکی اوکی کی جنای و داری نبیج از بجیم وکی اموالاتی که و داری جیانا که آسایی از بجیم نه تو چک لور به و به هشمندی خو او سوریه همو او برای ببن به هشمندی وان شارع ای ببن یعنی ت او کتنه یعنی تو ممکن نه یعنی تو او سوسیولوژیا روجلات ناوینا کو ام بجن لهمبری رژیم دیکتاتور ای باسی عراقی درکتن ای ام بجن آنها لهمبری رژیم مولا كل روشلات لإيران الهمبر داتن لسوريا داتن أو ممكن يعني أو جل أو خلق ده وأو قبولناك يعني أو بوليتيكا بري ممكن قبول بك كو غير قبول بك ناشكو امجن اف الوزين كو انا هاد جين جبونا تشنه اجا هات تبي اف كو انا هاد جين دجين جبونا چاره سریاوی ام بجن اسد شو اما ها یکی وکی اسد هین خرابتر اما ها اوشته او سکولر بو ما ها ویجی işte جهادیست بر اوی جبرای بابه نظام العراقي صدام شو سنی بو اجا بر یک شیعی برای بابه ل ایران برا او کهرا برا مولا هر نظام هجا تورن شاه برا وره و در برای بابه yani mümkün ne yani gel via قبول نکه yani gel کوانا قبول بکنه شخو ev arozi ev problem dernet ketin خلق جیانا و داره
جیانا وان ولتا پولیتیکای وان ولتا بماکزاگونین کو هاتنا آوکرن نممکنه کو گل قبول بکه و کت تکاربی به همان ماکزاگونه یاجی بدروی وان ماکزاگونه کت تکاربی فیر اوکی برایوا بفی باش مثلا بو روجاواز بیجم تایبت دخوازم بپرسم یعنی گل روجاوا نهاجی قبول ناکه ده همو آسته دا برتگی خو نشان داده مثلا جبو یه پژی خو پیشاندانا چه دکن گره سیاست کور ریلی وکم جبو زمان کردی خو پیشاندانا چه دکن جبو داخستنا بوهای گنم دکن جبو بلند کرنا نرخا پترولی خو پیشاندان نشان دکه ده پیش روجاوا دا وی چه ببو yani mesela پشتی سالی که امی بحثا چه بکن گلو ریوبریا خوستر خوش وی پیمانه خو وکشینه يعني و چاب يعني بامن شارع امريكي ندرجه انا ها شارع نابره بوليتيكا تركيا وامريكا واسرائيل وهذه الناوتويد نابره واندامه يعني تنم جبنا اوكي از بيج مثلا كو دخازن بدستين حتى شيء يجي بارتشا سوريا نهوا كو مداهله اوكي بكم مداهله حزب الله اللبناني بكن تنت الوي مجاري ميزه بكي تزاني كو ايكو شارع انينا دانينا وي داري دخازن بشارع چ بدن كرن العالیه که ترکیه نخوازه ترکیه و سعودی عربستان با امن نخوازه او بکه ارتش سوریه مداهله لبنانی بکه مداهله حزب الله بکه و العالیه که داخوازه اسرائیل و هز نامنتوی و امریکا جی داخوازه که بیاوش داخوازه که بیاوی راست کرن یعنی دنوا ویو که دا دنوا وان او کدا کو امبیشن شارد یعنی امبیشن دستی ترکیه د عالیه کی دستی به ترکیه و عالیه کی دستی ولایت عرب و عالیه کی به امریکا و به هزن اروپا و وان چار دستا وان چار نگاچا وی هفسنگی که بوسا چی بکه از باور نکم کسی که دوی آسته دا که ویت کاربه وی به هفسنگی او کاربه اوکی برای برای بسر داشی پروبلم این درزیه پروبلم اوکی پروبلم کومین سلفی و داخوازن علویه داخوازن کرده کتوانا دی برهف تو پولیتیکا کو آنها دخوازه سوریه بده کرن یا جی ریوبریا کو دخوازه بمشینه لسوریه تو اوک نابینی تپیکان نابینی جاره کی گل نرازیه یعنی برای هر چیزی گل نرازیه هیچ نامنتوی چت بیشن برا بیشن دوی اوکی دوان شرط و مرجن مثلا تندرستی پروبلمه مثلا پرورده پروبلمه مثلا آبوری پروبلمه مثلا انرژی الکتریکی پروبلمه ده هر وارد پروبلم هنه مثلا گندلی دست بکریه مثلا لوکس و شطافت دست بکریه هنه که در دور شهر تو وانات دی ها وانا هجا یا الله بسم الله يعني بيجن هجا صار وان نقدي هجا نو دست بکریه كنت وانات دی برحف نممكن کو اف پولیتیکا لسوریه بردوام بکه و او دنگین سیاسی نه هنه کو لسر پیا بمینه بله ما مستمنیر سواد بیجه کو yani حکومتا دمکی حکومتا شارا دبی نمکنه که د پیش روزه دا مثلا 2 سال پیشی آمده بلکی زیاده تر یا جی کمتر لسر پیا بمینه هون چه دفکرن دوی واری دا و هر وسا از خوازم جبو روجاوا جوه بپرسم دوباره مجه سواد چی پرسی د پیش روزه دا وی چه بو یعنی وی اف پیمان به بتال کرن و ریوبریا خسری خوجه بکشینه یانجی وی بهتر زلال به و اف خالانا کو هین گلک خالین کو باور دکم هین نقاش لسر نه اتنه کرنجی مثلا مجارا یه پژه دبکو بو مجارا قیران کی او بتال کرنا پیمان یانجی پسکریکا زمان کردی دبکو پسکریک مزن به کو د ناوبرا حکومت دمکی و ریوبریا خسری دا بو پرسکریک گلک مزن کو ایدی جهف بقت د پیشروج دا لروجاوا و چبه و جبو تواهی سوریه چه دیتنا و هی چه هویا و هی بله يعني كساتيا كرد صاف ديروكي ترن و دوي سردما مجي تناسكرن او كساتي لسر ایمانی خواه مثلا پاش و ناگره لی برای رنگی پر حساس نزیک ببه دمین او ددم پیش جبو گره سدمین او ددم قام کاربن راس سیاستی بکن بیجن افخالته تجاوز کر افخالته تجاوز کر لی او یکیش سدید بینن
ام حبكي ام دما انتجريد نوك تي خاصن ام دمشن اشكرا دبيجن وام جيري فبري مجد بيجن ام حبكي نفر جوش دل جوش بون ام يعني كيماني اما بود دانو سندنا بيمانه ده داري ما قلت فيا بيز دستي شاب قلت لي اف بيمان بلكي عليكي دي نوك ما مستسو هات وك فرنجل ما فنجلا گرک گیبه کرن راستش بو اف ملت و قلب هف اف کساتیا گلا وک همرنگی آوان بی پاراستن او راست وید بیجه لی هزین دستلاتدار ین آفنتوی و ین هریمی ویجی سوریه دخوازن و ترکیه و ایرانی و عراق دخوازن نه خوازن راست مثلا جواکا سنی بگشتی که شرع دفکره ليه تبز جوان ربيجي وكسكي وك حشد يا وك علوي وك دسرات استو نقاجر امزا بكري بس فجرينم تشني دبند جو سردما نافين بيورك دور لشام هاتي فيا دس نشان كري نبس بيور بتاني حي انا تهل وستك نفرمي ونقليري ملت جير تشابكات خنتوري يكي آلي جيري رجي اسد وقت بيجن وفات كريه جيانا خوش دست دايي ويخصني بن عردي بشتي 10-15 وجا گوتی اف کس آجان بو اف کس حوالی دستلاتداری رژیم اسد بو چون ویجگورا وی درخستن ویجگورا گو اف کس نابد عردید بی فشارتن ویجگورا وی درخستن وی آویتن حیا دادوریا سوریا وزارت تاوی نه اولی نه سرکوماری وی کس سکی تو ونقل ونرو شنبیر کس اجبا اف هشمندیا سر دجبریه والسر ريبازية أولي طريقتها أولي هاتي أفاكرن لسر خو قبول دكت بيت برزقريك تين أفكس جبو فيك أزد بينين هم دبيجن راسة علوي هاتين شوسانين علوي هدي دنجيوان نزم دبي وتفجرين أف سيستمي ودرزي زي فيد بيج سر أراك هاندني بيشي دمك يمي بيجن بدا تشاوا تشيبو درزي جي وقت تشاوا كرد هاتن فروتين دبازارين رافنة تويجي دي قايل أو داجي بفروشه في دريا حزب الله هدي او مترسيه ويج باكوري ويتي وهدي تنبكي يعني او سيستما جولان باسي لبناني بري الشام درباس ودما اسد درباس بو وولاتي عربا جير لتشبكا خيس لوتكيا عربا جوان بريار درخيس اسلامي اريكرن هزن نافنتوي امريكا شر نافخي لبناني قبول كرن عيني ديروك وخوفقرينه وقت شاوا علوي درباس بو اسد عيني جولانی جی درباس به هدی و اف تشرونه او حکومت نتانیاهو تنی قربانیه بده و گوهرتن حکومت دبی چیکرن او دروزن چکدار لشکر پیش گددن بنیامین نتانیاهو او حکومت او تک هر دمل پیشره او حکومتک چته آجان لگور داخوازن اسرائیل و بمشه و في 100 ساله وري درباسكي وعيني مجال بيد ايجيده ايران يك نتوي اخو يك عرض اخو ويبكي او مذهبي خوي شيعي بك قربانا يك نت ارض اخو يك عرض اخو او دبنري او هر تشتي قبول بكيج اسرائيل ما شاهنا فلا ايراني بو ما شاهنا الي جري باردو نا الي جري اسرائيلي بو ما سيستم كمالي نا يكيبو باسرائيل اريكر جريكا اسرائيلي بدسهلات دارية أولي يا سياسي يا سنيرة هي ويا شيعير هي نبي بعربة وتركا وفرساوان رهي برزقريكا وان بإخواني المسلمين هي بحزب الله هي بأف سيستمين إسلام رد إيه إسلامي بشيعي ليش درفي ويكي دوستو براي هفن مالتا تركيا يكي بو بيشوازي كير دوستي إسرائيلي بو ديرو هرجي دوستي تدجاتيه ك راست برشاف تنيل هم بريوان اف اسلام سياسي هي وهدي سوينن دو بروجي اسرائيلي يا او اسلام سياسي دربيلي خش سني شيعي يا او فان ولاطه برشبكه جبو فيكي وتركيا بقربان وتركيا وقت سيستما اردوغان بقربان وجاردو دس براكي هفميدن ايران وقت سيستما ولاية الفقيه بقربان لوقت دولة يقرتي بمينه وجارد هره جارد قالي كرد بيك هاتي
یا پکاته درزی و دیرو که کنکوشی سر وانجی دما عثمانیه علوی سی علوی زندان حلبی دهات کلها علوی دهات شوطان دین الناس ذکر و کرد هلا بری ناس کرینه جبو فيه که دیرو وقت سال بريز اوجا گوگاوا خواستن پیمانا قصد و دسوردان شرچه بو گو ترکیه عین بجارتیا خوی دیروکی جارد دوباره کر و جارد تاریخ و جارد عین شاشتیه در کوی و جارد عین گل همبری هفشر بکن و جارد 100 ساله که بخوین و بشر و بايش و بآزاری در باس به جبو فيه که ما مستسو هاد گوت راسته او رحمه صاف ويد بيجي هشمندية ما فلسفة ما ويد بيجي لسياسة وجغرافيا وتاريخ تشكيدين دبيجي. بله مامسته سوات امبر و داویا برنامه تین ادو خازم وک گوتنا داویه جبو روجاوا جبو گلمه وک هیوی تو دخوازی چه بیجی؟ يعني قال أوي قبول نكر أو ركفتنا كهاتية كرنا ودسكفتي كردا لروجافا ولم بجن لباشور لا جبنا حموج واقع كردات بجم جبنا هر چهار پرچات بجم کرد مبرنين دسكفتي واني كهنا أو الروان حتى نداوية خودي دريم بتشا وايد ببرا بفايو درين سياسة شد ببرا بجا سياسة شد كبرا بك يعني حوجه بك قال كرد أو سياسة النوج نوا خد دارخه بوليتيكا النوج نوا خد دارخه بوليتيكا وان النوج نوا خد دارخه لي دسكفتي كوب دس خستيه أو جي قاف باج وناوجه از بفيا باورم او تاني كردنا او برغالا كون بجن هفته 8 سال 100 سال روجلات ناوین هاتیه آوکرن بدیسا بدستین هنه کیدن با همان ری بازی با همان هشمندی اما ها اکتور بین گوهرتن اکتور بین گوهرتن جی کو گر کو سیستم پرگال نه گوهرتن او تاني كردنا پیکاتین همو روجلات ناوین او قبول نکن به تایبتی جبونه هر چهار ولاتین میتینگر کردستان ادوش بله ایرو ما بحث روجاوا کر لروجاوا گلک پیشکفتن هنه د سری دا مجرا انتگراسیون هي تکلیم به حکومت دمکیرا هي کرنن حکومت دمکیا لسر روجاوا هي د همو آستان دا نها هنه گاف پیش تین آویتن هنه گاف شون تین آویتن جبو توليبونا ماموسته منير دسير دام سپاسيا ويدكن و گلك آگاهی نو دانمه مالت هزار جريا و ماموسته سپاس بويته ديسا هروسا سپاسيا سواتكن كو ايرو لسر روجاوا گلك نرخاندن مهم کرن هروسا امج تماشاوان خوراجي گلك سپاس دكن سبي بمجارك نو دیسا امیل پیشبری وبن د ساعت 8 دل بندا مبن نها بخاطری و ایوار باش